Tampakang pasua ora ini kantani kep masik sunde kerep tangeran Yesu Betani yo parareken punggu. Betani uwa Lazarus ama Yesu takumbani ke nani gondan tundo kuwo uni tongo kome. Tampakang kome uken Yesu ini ngoreta anyang nakpaap tanggung. Eruk ketem ngana yang mata tak ketem gwejaman Lazarus bandoria atu Yesu kat ketem pendananggung. Nangirira Maria tepamba umeng goke arawani kampung sakngaman ikebung Yesu kurang gen pingin batuk. Pingin bapang goke punjing da kurang itangko yangkok. Tangeran ume uni tonga kampungi ama pake ikungo nandakung. Tambakang iwaran take kumbu wapi Judas Kariot Yesu iwan keri terapek dayawani unita kampungi unandakung yangkok. Hei yak ume goke arawani ama moneng pi ombang kumbata tambang yabang takang unde. Umeu yebang bang amata yemingkang, moneng yebang bang aman zawurita yeminang yak. Judas uwa ama zawurita mutewa kinamunandang yemani. Uwa kumbawa ma unita manunde yanggok. U Yesu kat iwaran deki tango moneng wata ikyang, kumbota tak tenggonik. Eruk Judas tamanunde yangiran, Yesu tanandang bang iwekuk. Imbe weno, ume kambang ini ka ingirawa u ingit yebang kungiran, nakmo kumukum makantani aangiran, pingnambata yawani. Tanggang, aman zawari uwa ingit kantani korongi api jebang aroneng. Upang, nawa ingit kantani korongi namo api jebang arone yang yanggok. Tambang Yesu tembetani komeken itag yang bingam nandang pang ama maya panayanggang punggu haangi minggung. Tanggang Yesu ngan kaca namo kungkung. U Lazarus ama Yesu takumbani kenani wandak nandang kuwa ui maka bok yang panayang kungkung. Yesu ter Lazarus tanggendang iminggu nandabung juda nanek maya tembongo pama yamba katambang Yesu ta nandi inik tanggung. Unde tangerang bongo pama unita koki wa upang Lazarus kumung uta mantau pung.